Desetine hiljada protesta održano je u gotovo 100 zemalja širom sveta. Milioni ljudi bojkotuju kompanije koje podržavaju izraelske zločine. UN je održao nekoliko sastanaka zbog rata u Gazi, a Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud su u nekoliko navrata pokušali kazniti i zaustaviti Izrael u izvršenju genocida. Međutim, međunarodna zajednica bila je bezuspešna. Uprkos svemu, Izrael nastavlja da sprovodi svoju genocidnu politiku. Podelit ću neke brojke sa vama kako biste bolje razumeli razmere izraelskog varvarstva. Ukupan broj ubijenih u Gazi, preko 42.400 ljudi. To je otprilike ekvivalentno broju stanovnika gradova poput Požarevca u Srbiji, Bara u Crnoj Gori ili Dubrovnika u Hrvatskoj. Od toga je preko 16.890 dece. Zamislite samo da u toku jedne godine ne stanu đaci prvaci u Tuzli, Nišu, Dubrovniku i cijeloj Crnoj Gori zajedno. Žene također plaćaju veliku cenu. 11.458 žena je ubijeno u Gazi, otprilike ekvivalentno ženskoj populaciji grada Kotora u Crnoj Gori. Uništeni domovi i zgrade su također iznad svih granica. Preko 87.000 stambenih jedinica je potpuno uništeno, a dodatnih 297.000 delimično oštećeno. To je kao potpuno brisanje stambene infrastrukture Podgorice. 88.500 stanova, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Kičma svakog društva su slomljeni. Uništene su 122 obrazovne ustanove, a 334 delimično oštećene. To je kao kada bi otprilike sve srednje škole u Bosni i Hercegovini, kojih ima otprilike 313, bile uništene, ili ukupno 163 državne osnovne škole u Crnoj Gori preko noći nestale. Šta je još strašnije? 34 bolnice su van funkcije, dok je 25 direktno oštećeno bombardovanjem. To bi isto bilo kao kada bi polovina hrvatskih bolnica, kojih ima ukupno 63, bila srušena, a druga polovina oštećena. Debeli idu bolesni i povređeni. Na međunarodnom planu sam broj bombi bačenih na Gazu premašuje ukupna razaranja u Drugom svjetskom ratu. Do kraja aprila 2024. procenjeno da je Izrael bacio preko 70.000 tona bombi iznad Gaze. Od aprila do danas nije moguće pronaći broj bombi koje su dodatno bačene. Verovatno su iz nekog razloga prestali da broje, ali možete i sami pretpostaviti tu nezamislivu količinu, jer Izrael je bacio više od 25.000 tona eksploziva na pojas Gaze samo u prvom mesecu rata, što je ekvivalentno 2 nuklearnim bombama, kao što je ona jedna bačena na Hirošimu. Iako je Gaza za 60% manja od Hirošime, fizički i emocionalni ožici su zapanjujući. Više od 100.000 ljudi je povređeno samo u Gazi, među kojima je više od 6.000 dece, pa to je otprilike jednako celokupnom stanovništvu Kotora, Budve i Bara zajedno. A zamislite samo da 3 najveća srpska grada, Beograd, Novi Sad i Niš, budu raseljena. Užasno, zar ne? Pa, prema UN-u, najmanje 1,9 miliona ljudi širom pojasa Gaze je interno raseljeno, uključujući i ljude koji su čak i više puta raseljeni, neki čak i do 10 puta i više. I ono što je važno, iznova pomenuti. Ništa nije počelo 7. oktobra, jer govorimo o 76 godina ugnjetavanja i okupacije. I to ne samo u Gazi, već i na zapadnoj obali. Na okupiranoj zapadnoj obali Izrael vodi svoj skriveni rat, a pored ubijenih i povređenih i tamo, od početka rata je pritvoreno 11.000 Palestinaca, skoro duplo više nego u Gazi. To je jednako prosječnom broju dnevnih putnika Zagrebačkog aerodroma. Prošla je godina, ali za ljude Gaze svaki dan je samo nova bitka za opstanak. UN kaže kako bi čišćenje ruševina i obnova Gaze mogla potrajati više od 15 godina. I dok mi na Balkanu razmišljamo o ovim brojkama, setimo se da se iza svake statistike krije neki ljudski život, neka porodica i uništena budućnost.